Kia tahurea ke tātou inaia nei ki tētahi atu o ngā aitua nui o te wā ki te rohe o te Wairarapa. Ko taratahi te ingoa tūturu o te whenua i aitua tia i ngā tāngata te kaumātahi te poihau wera, ara i ngā rā whakatā kua taha atu. Kei reira, kei taratahi a Jasmine Pearson e whangaana inaia nei me ngā whakamārama o te wā, Jasmine. Kua tau te pare kawakawa ki runga i ngā iwi o konei, a Ngāti Rangitāne, me Ngāti Kahungunu. Nō rātau te whenua kei muri iāhau e kia nei ko taratahi. Nā i tēnei wātonu kei te tatari te katoa, kia haria mai ngā toenga tūpāpaku ki te whare o te kai tirotiro tūpāpaku, kāre anō e rā kia puta, nō reira kāre anō kia whakawātea hia nei te whenua. Jasmine, kāre kore kua pā tēnei aitua ki te katoa o te hapori, kua kōrero koe ki etahi o rātau, hea hata rātau ki a koe? Kua whakapua ki a pānui nei ngā whānau pani, engari i tuatu i tēnā kāre rātau mo te kōrero mai ki te hunga pāpāho, engari kei etahi atu ke o rātau ake whakaaro i tēnei wā pauri, pērā i te koromatua Māori o mua. We can only look forward, I think, learn the lessons from what the investigators do discover about this accident. I don't think we should shy away from having these sort of adventure activities. This is out of the blue, it's 1 in a million, and although it's been very devastating for everybody involved, I think we must look forward in a positive way and with hope. Ka nui te aroha mō tō koutou e te whānau pani. Nō reira, Jasmine, hea te mahi a te iwi atu i tēnei wā? Ko te mahi atu i konei, ko te whakawātea a karakia i tēnei whenua. Mā te haukainga no tērā e whakataki, kāre anō rātau kia whakatau āhea kātū, te hanga nei kei te tatari noa rātau kia mutu katoa ngā mahi a te whare kai tirotiro tūpāpaku me ngā mahi katoa a ngā rātunga. Kāti, kua mutu rā nā pātai ki a koe, Jasmine Pearson i taratahi i te Wairarapa, tēnā rawa atu koe.